Nini birta thanbang phiding nerong hang pipen kardong pajar iklo. Nona birta arjupon iksine. Anja ICDP adunga tu waralong naka checking ke padu ponalong hemkong long kanghua bangpu bangpia tu maphan kenebdun long jangmi pu ni phai ke thom ani kang sam por phai pho apor manja ICDP naka checking along Dimapur Kepaleji pu isi Maruti Suzuki Baleno registration number UPI 15DM 0963 ahemkong long nebdun long lo labangso ahemkong long along bangke thom amunit Asis Chaudhary Penanso Ravinder Yadav Lapen Sangeeta Yadav Sitame Amen Chelarsi Chaya Bansal Pusi Chethan Labangso Hemkonglong Delhi arong Sopipen Chonghusi Uttar Pradesh Ponsi Hudak cases number Lapen number plate Larplotsi Dimapur Anat ke Jordam Jia Phansi Borilo Sitame engine number abang Larun Edet Ajok Manja Police Arideng Chingnang Loklo Alang Lituma Phan Nonamat Manja Thana Alongsi Bengpon Long Lok Pusi Birta Longdun News Desk Report TK News West Karbi Anglong Kolonga Amlong Apamalong Ingdeng Plikabri Sirkep Annual General Conference ke Pamanpon Jangmipu ni phai hini lapen ke thomarni nini aparman kese inglong phopen patir piponsi Ingdeng Plikabri Sirkep General Conference ke Pamanpon ke tengsiar ni ada por phai nerkep apor malompen lama ingthurponsi alir alon mesenpen mai pangchingpon lapen kese mai pu thangsing timungpen lama along kopi apotsi akhilir angthek lapen chiklo longso angthek dokokma pu alam tlardakpen than pachidipon lapen kese ke claim ke dam nangji koson son mapu chethan cheparipon bangso amai long manpeng kedo CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh be lapen ongdung ke thekiding atum chetongdon si mesen me etpen pachunpon dongkam mukam penjona sing rongphar TK News hala bangso akili lakilitum Karbiang long East Punon West Punon ilitum Langrong, Langjeng, Inglong, Ping Pang, Non Punon Bentar Lirsang Sidu, Halabang Ilitum, Karbiang Hai, Mati Inglong Sok Hai, Labang Sok Langroy, Langjeng Kacing Hotek, Lapen Non Punon Bentar Karbiang Long, Alangroy, Langjeng, Ping Pang, Ingcuk Long Lang, Halabang Sok Pangcuk Long, Litum Lakilin, Kenang Kok. Lapen nang litum teglong ji talabangso alamalong ilitum ciklolong so do talabangso aciklolong so ke nang litum manghunang ne laki ilitum karbialam clear dapur tante areng kilong morning star Clear up, mati morning star. Ini tuh alam-alam. Kopi apa tante. Karbiang Hai. Apan. Kang mati pajoki. Lapen. Anu tin owi tum. Kipat heki. Kipare japan. Atur kipitu japansi. Labang soang clear up. Itum alam-alam. Enpon lu. Ate. Isiak Hai. Ingcuk klinang ingthir klinang lapen aja kom tanang ji kutante ini tu lubang charli bekang halabang so lu ke charli long konane pergi tu tulong nang halabang so tu ke labang so clear up long kon lasian nutin tame akacini bang kinang sot ilitum karbi ko charli song alama ingthir jir peng ilitum mesen ben siap prang Karbilo chalo sama mange pathek tumta labang so hom ke enpon. Special guest Mr. Horen Singh Bey, Honorable Member of Parliament. Guest of honor Rup Singh Charon, Honorable Member of Legislative Assembly. Mr. Bijay Singh Inglang, Member of Legislative Assembly. Mr. Daw Singh Ronghang, Honorable Member of Legislative Assembly. Mr. Umar Singh Isu, Executive Member Karbino Thomas Council, Lapen Kadok Kabe Karbino Thomas Council, EM and MSc, Lapen Tinggal So Minor, KCS Kamis Dongdong sa Somdio Singh Pro, Michael, Lapen Karbila Mera Mai Kamis Dongdong sa Josing Tobi, Lapen
Dengan begini pas komplek lo karsa kaprek soben bila bang somai lo ahor lo pilih kan bisonim sorong aja isias ben kibipam karasek tarala sokar bipurolong ada volunteer sampai kita menjadi cara itu tunjuk posisi dalam tempat pacin porta dolo ini dia welo pasina itu apa kayak kita ini kata dia bangke nah itu karbilo kacau liasang anu sekali messenger panang itu nah itu marai itu just sombong lagi laben karbilo kacau liasang mana cipinnya saran si injek pon karbilo laben ramai lo dia karbianon ketoan high school antale itu dia karbialam kapitan dia pan karbialam ketan dia pan high school kita kapan dah dia pan dia lagi tak boleh pon apen claim pon pun bisa lagi cingbai cingsai pen claim pon pun bisa lagi pandak pon lata itu jerap itu tu nanti karbialam dan antan tadi unte itu ada karbian antan itu karbi itu ke ibu thangalam anda jadi ni itu langsung baca jadi dia pan itu karbilo kacau liasang nah itu boleh pon no tapi karbilo kacau liasang lo kayak kita ini jerap itu tu nanti puninggi sih antu se kain turun nang lapen longi lompat pekan nang lapen karbilo kacau liasang an aceh dipiting nang lapen karbilo kacau liasang keman kiluan tapi hempubu kran tidak sehingga akhir dunia pidun popusi ning tuning sini lam betai ton kalau kado Pinia berta lapuan si kanton pon iglo domi thak mai